Kidam dang thang ni phai phor ni Dokmuka Town Club atum klembang amai padu ponsi me thang club ki thir thip pen kido thekji lapen asona sai kedeng ponji phan kachingki ka chathan pon Bangso Dokmuka Town Club klembang amai kangni hu Dokmuka Town Club ko pusona bidi ke klem pensi kapang tang pon thekji ma bangso puthak R6 pen mai ke padu pon Bangso hut klembang phumate member saki misitame pek pon thulo Dokmuka Town Club amai puhor sing teron kachepan pupon bangso maya long club aphan kenang sodalam an chithan chimum padupon maya long Dokmuka Town Club asai hem kithir thip abilang nasi Dokmuka Municipal Board hin pen kikim ponji aphan maya long pen lamchak chipidun bangso hud alu hiaman pen kachetong dun karbi filmmaker Dhaniram Tisu Dokmuka Municipal Board Chairman Prahalat Timu Vice Chairperson DMB Rebecca Ingtipi Ward Commissioner DMB Sarlongki Tisu KSYC Harokhat Regional Council amai phulong sudar inglenga tum pendanglok penangan Dokmuka hawar malom kithegeding atum chatongdu bangso hud eminent filmmaker National Film Award kilong duna bangphu Dhaniram Tisu phan karcho sai sitami dengpo Dokmuka pen sem sing 80 Karbiang long life